Ngibingelele ngani zakwethu, ngibingelele kini nonke ntambama njena. Bafowethu, njengoba nazi ukuthi iy'mpofana sahluleka ukuguqisa i-Arrows ku-M_T_N 8 la kwakulindeke ukuthi i-Arrows sodlala igemu nesimamelodi Sundowns kodwa kwagcina kungenzekanga-ke. Njengoba-ke nibona iy'mpofana-ke ay'hleli njengoba-ke beyidlala izolo umdlalo wobungani ne-Leruma United. Zidlale kahle kakhulu-ke iy'ntwana ey'ncane iy'mpofana lapha ey'bhaxabule khona ley'ntwana lezi ze-Leruma United ngamagoli 5 kwelingekho, okuwu-5-0-ke loyo phecelezi. So kulawo magoli lawo-ke abantu abakorile kubalwa u-AK47 Thula Mdalambe akhakhona ivolovolo okuwu-Wandile Duba, ushaya amagoli 2. Kwabuye kwamangaza abaningi-ke lapho kubonakale khona-ke uMduduzi Shabalala ephinde egaxa naye 2 amagoli. Kuphinde kuzoba-ke uPhili, umdlalo ubulapha e-F_N_B y'ngane zakwethu, ubulapha e-F_N_B. Abafana benze kahle kakhulu iy'ngane zakwethu njengoba-ke kunamahebezi futhi ukuthi namhlanje banayo futhi i-friendly game lapho abazobe bedlala khona ne-Yanga Orlando Pirates. Ngicabanga ukuthi kumele siyibhaxabule ngoba basizwa nje igama elithi Orlando sizoshayela kona lokho, asifuni nje igama elithe phecelezi phambi kobuso bethu, yabo. So iy'ngane-ke zidlale kahle-ke iy'ngane zakwethu. Ngicabanga ukuthi-ke saphazamiseka lapha ku-M_T_N 8 ngabe siyadlala nje kusasa neMamelodi Sundowns, yabo. Bekuzoba umdlalo omkhulu futhi omuhle, yabo. So kodwa akwenzekanga-ke lokho. So iy'mpofana-ke zizoqhubeka la y'gcine khona-ke emdlalweni wobungani ne-Yanga Orlando Pirates namhlanje, ngoba lo udlalwe izolo emini yantambama, yabo. So ngicabanga ukuthi abaningi-ke bay'bonile ley'ndaba ngoba phela sonke sinawo u-social media, bay'bonile nabangakay'boni yizo-ke lezi iy'ndaba. Abafana benze kahle kakhulu. Sibafiseleni futhi ukuthi namhlanje bephinde futhi benze kahle kakhulu noma-ke okuyinto yokuthi lamagemu asikhona ukuwabuka ngoba besizowabuka kuBayavela kodwa ngebhadi-ke asikhonanga ukuwabuka lamagemu. Ngicabanga ukuthi phinde naleya namhlanje ngeke sikhone ukuyibuka njengoba o-Orlando Pirates bedlala namhlanje. Ngicabanga ukuthi nje akukho la engagcina ivezwe khona le game yanamhlanje kodwa sithi-ke iy'ntwana ay'qhubeke la ey'gcine khona ukuthi zenze kahle kulama-friendly game, bengasitheli ngehlazo ngoba asilidingi ihlazo, sidinga iwini kuphela iy'ngane zakwethu, yabo. Njengoba kunama-rumours-ke ngicabanga ukuthi abaningi bawabonile la okusolwa ukuthi iy'mpofana zifuna lo mfana lo wale phesheya, yabo, oyi-striker. Ngicabanga ukuthi ngike ngayenza ividiyo yakhe, yabo. So kusasenjalo nje lawo ma-rumours akukashintshi lutho iy'ngane zakwethu. So sithi-ke iy'mpofana akube njalo babhemu, akube njalo. Namhlanje-ke winani-ke sizobuyela-ke nama-update anamhlanje iy'ngane zakwethu uma kwenzekile bawaphosta laphana. Danko.